Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tada amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sadaqallahul azim. Jamaah salat safari Kabupaten Sidrap, jamaah Masjid Ilham rahimani rahimakumullah yang kesemuanya saya hormati. Nari pataraka tanrang asyukuru kita mapuji tu ngetong ngelau di sisi arjana pong Allah Ta'ala na karena pamasina na makulemu pirilan na iya wetue pada isalai jama-jamata ya wokori linota nariangului akhirata. Pak menenge tania pamasina pong Allah Ta'ala majapudeki gaga. Menenge tania pamasina pong Allah Ta'ala majapunade gaga siwa-siwa. Menenge tania pamasina pong Allah Ta'ala temakul leki pugau sewa-sewa. Ini pasabareng setiap saat nauli ki pong Allah Ta'ala. Sari kuamangi wedding ya gurui mak bokori linota riolo tan dia bokorin nalino mananungan. Nasabak nareko komo pilino ya gurui mak bokori linota na banyak kehilapan kesalahan yang terjadi pada diri kita. Ada kesempatan diberikan oleh Allah untuk pidicengi yaru atas salata. Wa atbi sayyi'ata bil hasanah makuleki pakakir bi yaru jairi papulewe nasabak dece tamuha insyaallah nalolo manengi dosata pong Allah Ta'ala. Nah, aga pangolina pong Allah Ta'ala ang kalima. Pertama, panggilan harian. Yang kedua, panggilan mingguan. Yang ketiga, panggilan bulanan. Yang keempat, panggilan tahunan. Dan yang kelima, panggilan untuk selama-lamanya. Apa panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, iyan naritu ang kaki papolei pangoli na Pak Bange. Setiap hari. 5 kali sehari semalam. Uji buda awatad da'i idza da'ani. Ada na pong Allah Ta'ala. Ya utarimai parilodoan na ataku. Idza da'ani kalau berdoa kepada saya. Tapi syaratnya falyastajibu li. Papoli panguliku. Nah inilah yang terjadi kita. Ya, utamanya kita di Indonesia umat Islam. Kadang-kadang merasa bangga. Islam yang terbanyak di dunia, selain Indonesia. Jamaah haji yang terbanyak di dunia, jamaah hajinya di Indonesia. Tapi pelanggaran keagamaan di dunia, yang terbesar juga di Indonesia. Semua ada. Nah ini panggilan. Ya, beberapa puluh tahun bunga makedeknya safari salat berjamaah. Saya pertama kali diundang oleh panitia luar biasa, Matenda. Matenda tapi Salimam. Di mana-mana keliling. Mobil luar biasa tidak dapat menampung parkir. Saya negara makoko yang ke hadir Alhamdulillah di negara doang cigi. Giling kalau kanan lo kiri, iya yang ke mana hadir, iya mana miloe mate. Kemana remaja kita? Ini ancaman di masa depan. Inna fi yadi sabab abral umma. Keadaan nabita masa depan, kejayaan Islam di masa depan berada di tangan para remaja-remaja kita. Wa fi hayatiha la iatunganna fi aqdamiha.
Kuiri awalana pada kajina atungan agama. Kalau remaja-remaja di masa depan yang sudah tidak terpancarkan dulu luar biasa Pak. BKPRI-nya Kabupaten Sidrap di mana-mana. Ada pengertian keagamaan judulnya peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan oleh remaja-remaja masjid dan majelis ta'lim. Ya macam-macam nak mak bere bukan hanya di Indonesia, di luar pun Indonesia sudah tidak ada lagi judul yang seperti itu. Yang hadir yang kami hormati, panggilan harian Akadana Bita, man shalla salatal jamaah, man shalla salawatal hams ma'al jamaah. Nigi-nigi to mas sempajang 5 waktu. Nafsi bawi berjama falahu hamsat asya. Iwiring ala bir di Allah Ta'ala 5 sewa-sewa. Satu di antaranya toma kesingnya berjamakna ia naritu turfa'u adzabal qabr ipataraka ipacalan kubur. Kita semua yang hadir berdoa. Dia kalau mak berselan dari kuning dibaca. Allahumma inni a'udzuka min adzabil qabr. Puang melalindrung ngak boleh ipacalan kubur. Ya kukuni kubur Pak masih sah. Ya. Luar biasa. Saya bulan Juli, bulan 7, WK20 kak sik di mata sia. WK20 kak 2 mak beri nasihat perkawinan. Besok jam 9, saya lagi berikan nasihat perkawinan di Kabupaten Baru. Baisana Guruta Haji Syahrudin. Terapeng. Besok saya. Kani ibunda haja kambau nama tarima mak benih kurang. Ya. Sebenarnya harus sudah penih. Kalau orang baca-baca barisan dina, tapi alhamdulillah ngerasi kak sapari tegi Guruta. Kakak ku Allah kuange, onai ku kak tete aji, kita diseri paling beniara ba kak tarun. Alhamdulillah. Iya naik. Kita senantiasa mengharapkan sari ku mengiaro ya guru mak bokori linota riolo tan riak bokorina lino manenung. Kedua, panggilan mingguan. Dengan hari Jumat. Alina pun Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Sini na ataku mata pe. Baik kata luratu annepulona. Nauli ki pong Allah Ta'ala ilana korange dengan panggilan ataku mata pe. Hari ku pong Allah Ta'ala moliki na pamulai wi ma ayyuhalladzina amanu angkatu anu makalla. Melo na palatur pong Allah Ta'ala dia gagalay sa ngalinda pasalama ilinota dan ni akhirat. Yan nauli ki pong Allah Ta'ala sini na ataku mata pe. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Nari ku yang waliren ni di Pak Bangi asona Jumat. Pas'au ila dzikrillah. Apri parino pada moloka mak Jumat pamegewi adam perampemu paringaramu lau di pong Allah Ta'ala wadarul bai. Bokori linomo. Betul na idi Pak galunge tapa jema bengko, idi Pak dare pa jema subbe, idi pegawai pa jema kantoro, idi guru pa jema Pak guru, idi Pak balu Pak balu. Kenapa? Pintu dunia ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan Nabi ta nigi-nigi umat seleng. Bani tarima siji mendre ni Pak katau bayari membarae. Nah kamu Pak galu patapai bengkunna. Pak dar pakai dusubbe na, superi oto palari oto na. Pegawai makan terus, guru ma Pak guru, nalolonga wasile, harumal amal, harang wasile. Aja nari kubang, nari kumapatang nyatita, nasaba onro na tutup pong Allah Ta'ala, melok di jama-jama linota, na iya to nari pugaw. Iya aja tau herang, nari kunawerin ipacobo pong Allah Ta'ala, pada idi makokwe. Ya idi ko sidrape, mak golo itay ko rin na ada parita Pak golo. Agi pala malada maratikan. Uway si bawa tabung gas. Ya berdua na baca. Dia pada utamana makun mak dari mataru. Uway. Gara-gara ya dari 21 saya memberikan takziah
dari sekian banyak umur 50 60 nah. Kaki di liba gen nang puluh nah. Umumnya ia meru mati kusopeng minggu yang lalu gara-gara uai kasih nasi gajah ku galung. Umurna 60 na sira tahu. Mak galu mopi. Telu anakna. Ambo pajeni mak galu kade menyamato sa dinna. Kana lokai mak galu masih mutoi, mak bali bola mutoi gara-gara uai nasi gajah. Mati di sawah. Saya diundang memberikan yang merupakan takziah. Paparingarangi maka iya tulino betul-betul dari ikutannya asa baraking ipakiangi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi agak kejadian ini selang ke Indonesia. Dari kuasa jemaah bani pak bange pegawai pajama kantor, guru pajama pak guru, pak galu pajama bengkung, pak daru pajama subbe, loka bajuma tapi engke sila sana. Mon romak do ko kuirina kolang. Macuri tetap aja. Pura pakama napatama, purana mak berisela lupa na. Rasa kampo ya pak. Ya mereka masih cai lah. Dia kau runtuh apa kau? Pada nak kawat juma aku. Ya mana lagi pak luar biasa. Nama kalian andi guruta. Alena andi guruta Haji Abdul Pak Baja. Maulin nama lewat dan kalinya. Nigi umat seleng. Besok Jumae. Tama di masjid Riolo teban apa bange. Padi apalana dari kumat tawaf iku Ka'bah. Luar biasa. Makrobai padi dari makrobai unta. Nigi tama imondin naro padi ku makrobai sapi. Nigi tama imondin naro padi ku makrobai bembe. Nigi tama imondin naro padi ku makrobai banu. Nigi tama imondin na pero pade ko makorobe talo mano. Nigi tau pura pakama na patama, purana ma berisala lupa na, pade ko makorobe tay mano. Pakadalaga, tania po ari. Pakadalaga baje pusia-sia. Pamalaga, nigi tau sia-sia pada Jumatala, di nagagapalan na Jumat. P50 ki 2 mak Juma ilalan na si taung nari ko cicet dengan natarimo po Allah Ta'ala ya roh halalai din isempajang. Makanya nabi tamantara kasalasa Jumaatin nigi kita tetang isempajang Jumana we katalu si ola begeri udren na sabak dega ga odoro na pakada kafara jihara kapan nasai akaperikan. Nauzubillah min dzalik. Tapa malay Pak insyaallah sangadi ya ku Jumai mele kilo ke masjid. Tama masjid mak Juma. Abu kurimim ni dinota. Masam paja papa kerja masjid. Masam paja sunnah. Menri pak kata baik dia nagawa di mangaji. Kata pura masjid rape, masjid Islamic Center. Ya ko ding pak kiai ta singgung-singgung cek deh. Ya ko menri pak kata baik aja naga mangaji. Pak kata ngotonas. Menri pak kata baik pede nabu bangaji. Salah tepan ya. Akhirnya tidak ada kegiatan yang harus nasabah iya ru kata baik pasele pol sempajadwal rakan. Ya kupura ke majuma, jangan tinggalkan tempat doa bersama dengan imam. Ini doa. Adai wal mustami'ina syarikan fil ijabah. Nah iya tomak baca doang. Makon si bisi bawa sini na jamaah atari bangun dari sisi rajana pengelata. Nah angkat tahu dia nama tanah. Di Jiriolo, pura mak berselalu lupa dari dulu mana tahu mondri. Akhirnya pada masjidku Parita, na pudang tetome tahu ni panitia. Ada apa enggak jamaah? Kero dia kalau menerima baca doa aku menerima mondri sudah. Daripada mengganggu pelaksanaan jamaah. Nah, inilah ya kupuran ini ya aja matar lesuku galungnya aja matar lesuku aja jama-jamamu lesuku ku boleh oli benemu kadena lo ka bene bakun biasa mak jemaah
Baliku ani walau ayah. Bapak, boleh ko majuma, aga men kalinga ko katobay, palatukan ki benemo. Ngayon matupay. Ku lesson mo li, ma, mama, ma'am, mami, makali benena, ada apa, pi, kami tama pakuro, kuno li benena, apalagi ko botin pari, kung machocho ni benena, nakanita kalandara, nandri alina din nakada mama, makali ba, bampe. Wala to kapi, ma, tak kering-kering nga, namin kalingi, pacara may kumasiji. Di usat dingin ma, tapa bebe, mataku mengarah ko ma. Makali benena wi pa, mali mo pa kasi mengarang, makali mengaralad ko ma. Iga niya makatoba, makaya ito pula shopping. Katuirita sa malolo man taon na. Ay, ataw mi makada. Aga na pa ustas. Makanya pa ustas na ialak kaye na bawe kape itu menre tanamak ka. Peka 20 menre umrah. Pangka consider po tane. Peka siaga ni menre umrah. Makanya kena de gaga corona, peka 50 ni sedi. Pangurus haji meto ya ro. Puasa Senin Kamis. Tapi dia dah sampainya benena, ialah kema pakai tetap mu di sarana. Pero pa bebe wata ko mengarako ma. 2 tahun ni pole mo magkama, di na malada mo sampaya, di na malada politika sampaya mo. Bot, di man ibawa ma. Ananang ika ma. Insyaallah leto katoban. Istri sadar. Masama din kepada padar sa talakay. Luar biasa. Patita mong kusori. Adina sampaya, ini ipacu itu tama ranaka. Ibu, bu, ya. Ya kalau kau seorang laki mulino akhirnya, pas sempajang laki mu, asam pajak toko. Papuasa laketa, asam pajak toki. Papuasa laketa. Pas seki laketa, sekat toki. Pas sidak laketa, sekat toki. Insyaallah, seorang ilal surga pamasin po Allah Taala. Ya paling kupaboto ilakay mo boto toko. Parinuto apay ilakay mo toko to apay. Insyaallah kumati ko seorang kukuranaka. Nah inilah yang terjadi hadirin kami hormati. Kabupaten Sidrap luar biasa Pak. Pura Kak Yoli, Mak Bere, manasik haji plus, di miliar na wajah. Di 1,1 miliar dibayar. Malebih nih. Makanya mo linga ro, guru tayo kuloki jo pamatu, lipangi ko boleh si Bapi lo. Pana kecewa palsukan ya ko dingi matu Pak Kiai macarama ki aya na ta singgung-singgungi dui harangnya tasila ngam ite dina loreng padahal makre tawe menri tanah mapacingi anu mapacito melo ipake atau pada pudanga aja anu singgung-singgungi dui harang carana na bawang asale bolana menri tanah Mekah kagak itu zaman-zamanna makre Pak Galmi Pak Ustaz. Iga pala benreta na Mekah kada anak-anak. Aga na jama anak-anak. Yan na ro. Kajajaan ko sidra. Aga. Pak tadi po. Oh iya. Ya. Akhirnya terjadilah seperti itu. Ya hadirin yang kami hormati. Sari ku menginawat dingin lebang dia sengaja king. Ku ampusakum wa alikum nara. Ali itu ya lemo. Ali itu keluargamu. Boleh diatiranakan pengetahuan. Karena bagaimanapun kewajiban kita. Na mega toma-toma ko Pak betul-betul. De pana lupa manu boleh ko taratana, lupa memang di sare bolana. Cari harta benda yang begitu banyak demi kesejahteraan keluarga. Asal kita mau dari ko mega warang parang matung ke bola, matung ke oto. Tapi apa yang terjadi? Lah, malah paunin apa mak di bola tidak pernah tersentuh dan sehat kepada anaknya. Pada bila ada ini tamoto. Tak guriwi. Ikut dia terlihat so ni wani mandi si bawa anak tak, mandi si bawa beneta, usahakan minimal 1 minggu makan bersama. Sebelum makan berdoa bersama kepada Allah. Wina, upujilah anak ko na. Dewa paku kidoku da emene kita na iko. Loka nak minta kukulino, lo toka biar kusion rondo ku akhirnya. Pikesini sempajam mo na. Pikesini ampe-ampe mo na.
Mari kita berdoa bersama. Sebelum makan berdoa. Purero, napa mari insyaallah akan terjadi yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi apa yang terjadi? Ame ganggu na barang-barang, bola na tingkat-tingkat, galon na maluang, manuk na mega, oto na mega, anak na 5, tapi 2 paboto, 2 parenu, di pasta sabu. Tidak ada memberikan keuntungan. Terika, boleh Kak Yoli ku atarukung mabere ceramah. Maulid 70% remaja-remaja kita berada di rumah tahanan akibat karena kurangnya peranan kedua orang tua terhadap pendidikan lingkungan keluarga. Sekarang sarapan. Ya kusubui foto kita di anak dengan perasaan yang sangat sedih. Nah, foto dona, mula ka masampaja. Ajak dari dona anak kita durung. Akhirana. Paya ku tanang ase, insyaallah macue seri. Ya ku seri tatana dia macue ase. Di kulinong ni tandurung oto na. Masampajang ipalita masampajang pertama tidak, tapi dari ku maulingi insyaallah ada rasa kasihan anak terhadap kita dapat dingin lolong ya senge keluarga sakinah. Pak upano panadina pakuro tanya keluarga sakinah penderitaan yang kita dapatkan untuk selama-lamanya. Nah, itulah hadirin yang kami hormati. Ya, panggilan yang kedua yang panggilan mingguan. Ya, panggilan tahunan yang menre haji. Cica si tahu, Cica mesti tahu. Ya, asal kita malabbi dari kumenre ki haji makoli-koling. Ya, asal kita malabbi dari kumenre ki umrah makoli-koling. Tapi lebih na pojin na po Allah Ta'ala dari ku angka bali bolata mapadi, tidak memberikan manfaat, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, kita berikan bantuan. Insyaallah po Allah Ta'ala palaki. Nah, yan hadirin yang kami hormati, saya akan menutup salah satu kisah. Noli Kak Yaro, nakane pasaleng orang dari Lasape berada di Riau. Noli Kak tanggal 5 memberikan nasihat perkawinan. Itu anakku, si di bawah lo. Tolong kata Pak Aloi macue. Anakku kolak-kolak. Yaro nang anakku sopeng, maka mana ajak na tatalok mabelalat de. Magan aku pakai akhirnya saya tidak memenuhi. Magyaro, purai pula sape betul-betul ya nakane musibah. Genda orang paranan nanti tapi begitulah cedek ibalu galungnya. Ibalu oto. Ibalu orang paran. Yang kana capu kuniro monro benena loni makamaja arisa. Adena ko di nakamajar arisa. Melo tulung ini makon reye. Ya kun ni pulo na tao mo aja na mo arisa. May buko dosa. Ya kung kamu din paja ikap tulala. Iko din ka pajara ko lono maga. Nah, inilah terjadi karena ia robene na madde. Pak Dena gagawa para lalaki na. Pak kawin itu makun repa. Ada uang aban disayang, kantong kosong aban ditinggalkan. Moto na makun re. Dan kan nagay nali sertifikat na bolana lakay na napa na maladwi kubidangnya. Tapi ada bidangnya tanya tahu na mana duit osin na mana. Ya bineka tu bila aku sidrak. Yang itu kebetulan doangnya ya Allahumma dafa'an al-gala wal bala wal riba. Sehebat apapun amalmu nariku di riba manre yakin dan percaya harangi tama suruh ke pamasi na Allah Ta'ala. Malay dui wetero 5 juta. Sudah lama napamade. Penjelang beberapa tahun angkanya bidangnya. Loka ko lakay na Pak Nasar ini. Ang apa Malik. Besok hari Senin tinggalkan rumah ini. Kalau kamu tidak bisa membayar 15 juta. Bayangkan 5 juta, 10, 5 juta. Tanya anak na mana, apola na mana. Aga na pau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia modal na Malik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majapurna iya warang parangnya anu de gaga, melo inala Allah Ta'ala serahkan. Hari Senin besok.
Madde bidang. Ini meta angkani benena lesu. Mari kita kari bene. Foto na malam mega duina lakay na pa. Sisa na bangkero lakay na mari. Besok jam 1 Endre ke pengadilan agama tanda tangan perceraian kita. Jauh nak mangcaji wanita jantung, janda tak gantung. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dia balik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya Pak Boko Malik tangga beni mau membunuh diri. Pak Poli di Iblis. Malik, aga gunamu masang pajang. Bayane memadde, bola mo melok na bidangnya. Tapi magi tepak bangit kalau si GE. Hayya lal falah. Pada lokal melelung ala bangnya. Bangun Malik. Tidak jadi membunuh diri. Lokal masih GE. Materune wa mano mak jamak jamaah. Pakai magi Malik kenapa namanya ne maning mak jamak. Purai Malik pasang pajang lokai malah korang akan baca surah Al-Waqiah. Makin kita nigi tolong peri tonga dan baca mun idza waqatil waqiah iwering lalang. Watarzuqu man tasya bighairi hisab. Ipakai lari nagau tan disana. Purai baca idza waqa'a masuni tepatkan atau nita. Pak makan di bidangnya baja tete arwah angkana tu masuk ni sepoh tali wali wada bidangnya tete arwah tala jancang napi tete nakan itu tapi dia sudah hidup maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un lo ni mak beragi kunci bolana sisana letuk kuro tania bidangnya angka ya roba di bolana purena bantu nasi dekai lo toi isura masuk dengan lempajai sewa bolana iaro ang kalay supole riyaw. Ang napaw, sikat daw, Malik, lo kak moli ko lo kariyaw. Dega wat di doang jam aku sa kanina iko. Pakai ada penganga, dia juga pakuleku. Yolo, pakai Malike, ya kulo loka, utarongan memang na duit 25 juta. Apa malat dali? 2,5 juta na wajarin 25 juta lipat 10 kali. Tak kejena. Pakai Malik, lepas dia tanggung jawab ya. 10,5 juta, nelok nala boleh. Kamu apa 10 juta monro. Na meta, angkani benena. Malik, masa ngama kak macina lesu. Dia gak cinaku. Angkami anak mo, terion nawan ni. Ali olok, bukarai na pengadilan pengadilan. Maka dia mak sudah ko mak, padikenya pada ngaram. Ngaramnya mak, waktu ni ibu tanah naik menyamat tu. Menyama, mana kalau aku susah. Sudah mako. Maka ni benena mak angkeo na itu bali boleh pura. Noli kalau kare jop pako, iga to macako. Endre kata datang perceraian. Maka ni mak natarunga duit 25 juta, di mak pakai kataku alin 15 juta, wajah di boleh mak bidangnya. Yang 10 juta, ala di mau pakai si bawa anakmu, taruh nak ya lo kario, makanya ada pengapa, dia nanti saya janji ke masyarakat, subhanallah. Dia nak janji masyarakat, dia tahu dia nak janji, ya lah bolana. Kenapa? Ia ikhlas bersedekah. Ya naro, ibarengi pengalatala akhirnya beliau jaya di sana. Ya nah, perlu betul-betul kita senantiasa ya melok papoli iya de pangulina pong Allah Ta'ala taci cengis itong iya nartu haji ya guri matebe ya guri matebe napa kitu belo jopa labbaik Allahumma labbaik puang ang kana papoli pangulita puang karena pangulita akatai to ngatonga puang usalay bola tudaku la syarika la di gaga pak doang ki puang innal hamda iya mana sini na papuji. Na iya mana na sini na anu puji. Upuji baineku, upuji anakku, upuji dia banyamaku. Tapi lebih upuji tapang laka upali subhanallah karidi. Lenyan itu linota. Wal mulk ilalana mana na aku asata. Jampi tepat sabar, tarana-rana di bu pak. Ekologi menre haji, dele bagaga lain nagaw kena mating. Itu haji.
ikaw ka tomatebe na rekomelo yurusu ichemme iri pahajie na rekomelo ni pamule hajita iri chemme aleta chemme sunahiram tomatebe na rekupuri chemme iwalu idoko pakai mapute iri pahajie iri pakai ihram idoko aleta pakaian yang tidak berjahit tomatebe na rekupuri idoko isempajangi iri calo jamaah haji iri sempajangi duan rakang ketonge pahaji tomatebe na rekupuri ni sempajangi itiwi lokaku padan masyar iri pahaji itiwi ki loka ku padan arafah insyaallah hadirin yang kami hormati nariko ipapuli ni panguli na Allah Ta'ala akan diberikan merupakan manfaat doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ya naruh panggilan terakhir nanti Pak Malampe-lampe ya. Panggilan kubur nasaba ya roh haji belum tentu nak panguli. Tapi amatenge pasti kullu nafsin dha'iqatul maut ya manana sinina makanya pasti mati. Malaikat, iblis, rupa tahu. Hanya waktu dan tempatnya kita tidak tahu di mana. Ya bangsanya ya Pak. Asal mendre ka ko to ngarang. Asal magai ku tahun hijrah umur ku ya 70 di arwah. Alhamdulillah. Ku perhitungan Masehi 76 umurku. Akhirnya masih ada aktivitas. Boleh Kak Pak? Baru biarnya saya perkawinan. Le suka lalu bulu dua. Pak kawin ni shopping. Asalnya ni kilo boleh. Tak balik oto. Tayo ko Facebook mon riase ban apa. Ku to patangana galunge. Ang kato matalipo pole ku Sulawesi Barat. Heba na to shopping oto payero na ala pa paringala. Pana itu lenga-lenga koro. Pamasena po Allah Ta'ala apa si bawa keluarga si di anakku dua iya. Paya betul palari oto. Namun si di malo dito gaga. Magi pamasena po Allah Ta'ala dan memenuhi undangannya sesama yang membutuhkan. Kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala memuari engkang ngetai yawe nawakili kiwi yaman sininna umma selenge yukhrijuka kami dzulumati ilan nur napasuki pung Allah taala poli khusus saya nalokari asna-senange dengan doa kita bersama. Saya membaca doa, kita memohon kepada Allah kiranya doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Na iya sininna papuji na punemaning pong Allah taala. Puan na sininna alange. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Na iya akamasiwe na ni apa salamae. Kuito pa barakae. Masih to malabina iya mana sin nabi. Na iya to malabina iya mana sin nasuroy. Iya to ali malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puang. Mari lauki tonga-tonga lokaridi. Tanda puro po tawirin nga libiran lino at. Karena libiran na. Alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ijal jama'na hadha jam'an mubarakum marhumah ya Allah. Jadi kalau pertemuan kami pada salat safari ini mendatangkan berkah dan ampunan secara rahmat dan sisimu ya Allah. Waja'at tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Jadi kalau kami semua ya Allah setelah meninggalkan tempat ini senantiasa berada di bawah curahan rahmat-Mu. Allahumma flana dzunubana puang dan napuro tak dan pengamani yang mana sininna dosa pura di papulewe. Dosa baicu enreng dosa batu. Dosa riak katai enreng dosa tan riak katai. Warham ma puang ang katudua itu pajajak kasih lesuri pamasina. Puang Allah Ta'ala tamakuli wala-wala papilicina. Tamakuli papulenga manasana. Ang kanito lesuri pamasita puang. Puang tanda puro kasi tapalicu-licu yang mana sinamalak maricina. Tak dampengi po yang mana sinina dosana. Tapat tamang ila surga pamasita siba alimalabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waskina gaisan siabu sabarba. Puang tanda puro kasi tapaturungi mo si balam. Labangingi lompo-lompo labangingi mata ni tiwi. Mancay pamasin lauria mana sinina tatapuang. Rabbana zalamna ampusana puang
megala ada agau bawa kilo karidi. Fa ilam taghfir lana ari ko tania idi mak dampengi puang. Wa tarhamna tania nakana pamasi ta puang. Lanakuna minal khasirin. Idi na pamacaji atarogi mananunga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Puang dan napuro tawari lalu ki de cenna dino. Wa fil akhirati hasanah. Tawari toki de cenna akhirah. Wa qina adzabannar. Pabileki papole dan rasa-rasana atu linoe nane pasesange mati risa mendita subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ilal barakati wal karamati al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.